all the dignitaries, invitees, Garnet senior advocates, and everyone present here to kindly proceed with the motion. assign tauba ko high court ki chief justice na ingon assign tauba cases mayam dui matung ina idum vichar phajana tawjagani da nupi amoina kari kari habininge aduga manipur da toiba nupi singi case singse masigi matang judge amoina high court ki kari kari tawge na khanbiri case tu gi nature case tu gi matung ina ko law da leiriba kaino siga yengaga dum vichar phajana tawbe hard work ko determination sincerity si am darkar oi sigumba level da yoge haradi ko adum mayam keep tawbiu nupi koi gi furup ki da nate manipur gi nupi mayam ko mayam gi da haina ningbe se hard work integrity keep tawba duga determination ra wana leiba si darkar lei haina khalle